Ko kore pe ke hufanga te ngai whatap ko tope. Ka pauku ke sa ia mea konu ke mamata he tau ngai vitio ko ini tau channel. Pa ke subscribe ke tau channel. Pa ke tohi mai a hao whehui pe te ke tohi mai ke maafu.palu@gmail.com. Koe maafu ke whakaua. Ntai tohi ka tope maafu.palu@gmail.com. Maha whehui ke utari atu. O wamu ke u whai program ko ni ko kore au bitu pe ne ke kau Kalisitiani ke na wo mua o huhumalu'i. Ki aho hiwa koe ni o sepi te ma, program koe ni whai atu koe aho tahataha. Aho hiwa sepi te mana e whakahai he pare mia koe ni o New South Wales, e au ki he kongaloto koe o katopa, whafuafua ki ai kua au e kakai koe kua huhumalu'i ke pese te fitunga fulu o si hutu oua. Pea e kamata rewa ke whakaata e whoki ke ngahi whetu, pea kau ai mai lotu. E kei tauhi pe ai whakawaha ai distancing, ai tau he vae mita e tahapuini ni ma. Ka te tau lava whoki a whai lotu. Ka kua pau ke huhumalu'i ai taha kotoa pe ku whoki ke lotu. Pa koku program koe ni koe matua ki kore au bitu pe ka pau koe Kalisitiani koe. Alu mua koe huhumalu'i. Ko hike ke hau ke lotu. O te ke kau koe ia he nofo tau kawe koe. Yoho tau e tāina mai. Kau tātou e uhinga e whaa ki tonu ai ke alu ka poko e Kalisitiani koe huhumalu'i ko hike tau wō lotu. Tau si kau he pese te fitu noa pe walunga furu koe ni huhu tu oua. Koe ulu aki. O tau whakahai e tau whalala ki ho tau otua koe au tau o ke he lotu. Mandu koe tau tau lotu e tau lotu ki he otua. Koe otua ia koe o kune pure, kono pure anga o pure ki mamani katoa. Koe eiki misa ia koe ko siso kraisi. Koe ia koe kalaisi mo eiki o ku pure ia, koe ia o whakamalu ngai puraan ko toa mamani. Koe tau ko humaloi kau whakahai o hange koe lau koe a paula koe Filipai vahe tolu vesi wanoa. Koe tau tolu kau Kalisitiani ia, o tau ke tau hanga tau tō whakahai ke ka kai ko toa pe, koe tau mo uini o pehe, ko ho tau kolo o tuu ia i langi. Ai potu o tau nofo a kitari ke hau mea i ha whaka mo ui, koe eki ko siso kalaisi. Aia, ko tau kolo e, tau nofe tau tolu henu, nofo i Tonga, nofo i Amerika, nofo i whē, ka ko tau tolu koe tau kau he lotu. Ai ko tau tui ke he eki ko siso kalaisi koe au ne pure e fu univesi. Ko ho tau kolo our citizenship, ko hingai fu irea kolo. Ko tau citizenship is in heaven. Kui he langi ia, pa koe au mahu inga au bitu ke tau o tau tolo huhumalu'i ko hiu tau ilo, koe otua koe wau niu ke mea kotoa pe, koe ia pe ia au nane tuku mai e mahaki koe ni. Koe ia pe au ne toi tuku mai ai huhumalu'i koe ni. Koe ia pe nane mei lawa ke ta ofi e mahaki. Ka kune tukuange mai mahaki, sio? Pe ka pau kune iano mawhai ke ne hanga tukuange mai mahaki koe ni ka nane mei lawa ta ofi. Tene toe lava pe o mai ai iwi, mai mawhai ke te koe moau, ke ta lava o matu waki ake, e ngai ha e mahaki koe ni. Toronge pehe e tau tui, ke tau tau konoa. Tau whakahai e tau tau a taina ki a kalaisi. Tau stau taina tau kalaisi, ko whalawe te tau ngai proklama koe ni. O koe ke tau 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 tolo te tau kawe e tau tau a taina. Koe ka kai te kei ke whakatau a taina, o nau kei tua fute o pehe, o koe tau a taina, I have my rights, I have my freedom, I need to fight for my freedom. We don't fight for our freedoms because we have been given our freedom by Jesus Christ and nobody can take our freedom from us. If the Son set you free, those of us who used to be enslaved to sin, we have been freed indeed. Therefore, we don't fight for our freedom anymore because it's a given. It was given to us and no one can take it from us. Mahu inga, ke tau hanga whakaha, koe uhi kono whakatau a taina ke tau tolu Kalaisi, koe ke tau kei mo ui ki tau tolu ma tau tolu pe. So ngā ake Kalisitiani ia, ene tau a taina ki he mea lalahi ua. Ko lawa mao me he talanoa. Ko rakuring tova he hiva, pa koe vesi e taha hiva. Whanau koe lawa nga a Paula Seuke. Neongo o kou tau a taina me ka kai kotoa pe, kana aku ai whakapōpulau ke ka kai kotoa pe koe uhia ke tokolahi taha ai ka kai teo mao. Ai kone uinga mao ki a Kalaisi. Ai ko uhinga ko pe, ka pau ko toko taha lotu koe, ka pau ke mo uia ka Sisu Kalaisi, ka pau ke whakam ke hawe ka kai o mao a Sisu Kalaisi. Pakalu ko huhumalu'i. Ko hei tau ngāta tau a taina, ke tau o ke he lotu.
Ko ia ko tau whaama tau ki tau ke lotu, ke tau whaia no mau mai kakai, maranga ia gospeli, mau whainga maari ke tau hanga o me kakai, mai e ko Sisu Christ. Ko hinga no ua koe, o koe tau anga tau ngā ke tau tau taina, o tau nā kia paula e loma vahe o no, be staha valu me tahi wa whanonge. Pea i he whakatau ataina ki mautolu me anga hala, na e whakapōpula ki mautolu ki a mā oni oni. Tau hiki me fo i pōpula ki a anga hala, whakatau ataina tau tolu mei, tau hiki tau tō pōpula ki a mā oni. Pero mare paula koe mo uia koe u pehenia. Koe se urea whaka e tangata pehia, koe mea i he vai o ho mou kakano. Kono uhinga, hangena mou atu ho mou ngahi kupu ki a anga uri mo malaki lao. Sai ko malaki lao eni, o tu ai kakai ahani o pe, koe ke whema ke tu ni au he ataha, ke uwhahamea. So koe malaki lao e. Ta e fie tari ha tu uni o mai. Tonu ke tau ongo e tau tō koe fulau maari malaki lao ko ia, koe lau maari ia koe na tau nofo he tau kei pōpula ke hangara, koe ngai lau paula. Te tamu kena tau kei nofo ai o au he tau ngahi kupu ki anga uri mo malaki lao. Koe kau tamayo eiki tau tōna tau ngā aue ki he malaki lao. Sia? Tau ngā e tau tō ke, koe whainga mea na moina tau iai, koe mea panga o kau Kalisitiani a honi tau kawe tokua, koe mea u tonu ke tau whai, tau e tahaina koe uhi, he koe ke tonu ke whekau ki tau tolu, whakapōpula ki tau tolu. So tau te whok ki tau tolu ke mo ui koe na tawhatau e tahaina ki tau mea karaisi, e mo ui koe i malu e malaki lao. Koe tau mai paula, koe ni koe ngahi, mo atu eni ho mo ngahi kupu ki a mā oni koe kau tamayo eiki ke ngā ue. Ki whakahawa. Kono hoko, kono tolu. Tau whakahai e tau ofa ki tau ngai kau ngā api, ka pau te tau oha ngepe ke tau ofa ke te ki tau tolu, ka pau te tau o huhumalu'i, ko ke tau o ke he lotu. Mandu ko kuhinga aku e ni, alu ke he lotu. Tatau pei e mai ngai whitu ke ko kuhinga o maho inga ho alu ke he lotu, ke alo huhumalu'i, ka pai tu uni he pure anga, ko pau ke tau huhumalu'i, ke tau o ke he lotu. Kono uhinga, whanau ke he lau koe ka paula koe e aloma vai taha tolu e songu tala e hai, o ku whai e ofa hakovi ki hono kau ngā api. Aua, tā koe ofa, koe o siki ai lau. Ai koe uhingai, so ke ka pahe ka te ke huhumalu'i. I kai te ke kau koe he whai kovi ki ho kau ngā api, he ala ke pihia ho kau ngā api a te koe i haopuke. So tau whai rei ki tau kau ngā api, koe hiki tamu o mai tau kau ngā api o tau whiohi koe i whare lotu, nā ngoi unau malu he koe uhi, ne tau osi huhu kotoa. Te tau malu ai, tau rawa re vai o ofa ki o tau ngai kau ngā api, tau aike nau o ngoi malu, i malu koe tau tuke whaosi. Ko whambeke o te ke iri fia he arohu malu, nai si tō taha na whitu tak maka te au weekend. Ko whai pē, e lau holo e ngai whakamatala loi koe arohu Facebook ka, mo mea ki huhu mo ha. Ko iri fia kakai he o huhu. Mana tui koe whakailonga ia e manufekai, he whailonga manufekai, tau mai koe e ni matok matau, kau whai huhu e he hema. Pau tau mai koe whailonga manufekai koe he lae, kau koe te whatuia uhu wata he lae, ka pai huhu koe ho lae, mai nu koe mea ke he koe kate koe, uhinga he huhu koe ho lae, koe huhu ia he mahaki. Koe oa te tau wiri fia, he tau kau mo eiki. Wisikeni, o koe ke ha mea i hoko mai o ata me he eiki. Pea kau ai mo ki tau tolu koe, i he siasi. Kau ho tau eiki mo ki tau tolu he mahaki ia, o ku kau he huhumalu'i. Ua whakakau ki tāno koe mā ke wahe o no, wange e whakakau ka kai tōlai ke huhumalu'i koe mega nai hoko koe tahi kāreri. Ha ere ta si isui e he fukahi tahi. Pehe e nau tolu e koe whaahi ke, nau whekeke. O seke kau Kalisitiani, so mai e eiki he ne mesi e huhu ke malu e ki tau tolu ke whakawaiwai e ke whukumawhai e mahat whakaauha koe ni. Tau whekeke i ki tau tolu talaku, whakamalohi, whakapōpula i ki tau tolu, more tau taina, we've been compelled against our will to get vaccinated. See, that's people who see what God has provided and say, oh, it's a ghost, it's a demon. O mawinga au bito, ke te tau tolu koen kou tau tui ke he eiko Sisu Christ, ke tau whanongu ke re o e eiki. Whie maari e pe, kou peia. Kou peia kou whai he mahak whakaauha. Kou peia kou whai hu malu i koini. Kou peia te rawa malu ki mautolu eiki. Whaloto lahei ki mautolu ke mawo o whai e mea koini koe ke mao ke lotu e Sisu Christ ko mau whamu ui. Amen. Pau ke whie he tau mea koini general, e subscribe mai ke tau general, o whahara te mō tōku tōpe, marabito mō mea mai, pa mō o huhu malu i koe ke tau o ke lotu i o ka topa. O whahara te mō tōku tōpe, mō mea a.